Uthuthuria wa murutire wa wira wa gikundi kia SSU kiria kiumbitwo ni maabitha a ugi wa mwanya ruhonge-ini rwa uthuthuria no urathie na mbere kiumia kimwe kuma riria gikundi giki giabunjirwo kurumirira watho wa President William Ruto thutha wa gukuruhanio na ciiko cia wagarari wa ihoto cia muingi na uragani. Thutha wa gwikinya ofici-ini cia maundu ma thiini ruhonge-ini rwa borithi kuria uthuthuria wa maabitha a gikundi giki uratabanirio, ana ni marikitie guikio ngono, undu uria wakiri wao roiga ati ndwagiriire. Na ukiangalia kwenye OB hawajaambiwa kwamba kosa la abuse of office ni kuhusiana na mtu fulani. Kosa la kidnap halijaambiwa ni nani alikuwa kidnapped. Kosa lile la tatu ambalo ni kosa la conspiracy to commit a crime halijaambiwa ni juu ya nani. Kwa hivyo ni utata mkubwa. Maabitha aya na matemaneirio thitango cia kunyitana migwate, uhuthiri moru wa kirauni na wikinaĩ, undu uria ung'ethanĩirwo naguo ni wakiri wao uria ugite ati maabitha aya maragagio ni kurega kuruta wira wa maheni iguru ria cira wa kura kwa raia eri a bũrũri wa India na ndereba ũmwe wa taxi. Wote wanachokisema ni kwamba katika uchunguzi uliokuwa unafanyika walikuwa wanaambiwa kwamba waweze kuwataja na kuwasingizia maafisa wakuu katika idara ya polisi, ili kwamba hawa wanne wakifanya hivyo wataweza kufanywa wao kuwa state witness. Wale maafisa maklans wangu walikataa na wakasema kwamba wanachokiulizwa hawakijui. Ndio wanafanya kazi katika ile kitengo ambacho kimevunjwa, lakini hawakuhusika na mauaji ya mtu yeyote, sababu hawajaambiwa ni nani wanakisiwa upelelezi unafanywa. Maabitha aya na merĩgĩrĩirwo gũgakinywo igoti-inĩ muthenya wa Jumatatu. Uthuthuria wa mahĩndĩ na nguo iria cironekanire mũtitũ-inĩ wa Aberdare nĩ wambĩrĩirie gũkũrana nĩ andũ arĩkũ na makinyira mũtitũ-inĩ ũyũ atĩa. Na mihehu, maabitha aria marathuthurio maugite ati ni marigithitio ni gitumi kia gukuithio murigo uria makoretwo magitabania mihang'o yao riri makoretwo makirumirira watho wa anene ao aria magiriire kurio ciuria angikorwo he watho marutire ukiagarara ihoto cia mukenya o wothe. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.